maqtovlar aytib payg'ambarimiz Muhammad Habib Mustafa Az bo'lsa da chaychoqlar. Jo'nani aytdilar bid'at aniqda Ustazning ko'rib turasizmi dag'ila? Andan keyingi masala böyle sen özünün Qarachi qanday? Nega 3 jolu? Qanday sonun suylayotadi? Avada. Bular qaltirbay ko'ramda bularda ustoz. Qo'yir masalangiz dedilar. Chayingni ichgancha o'g'ir o'zi. Tushuntu. Alo. Alo Muhammed aka. Assalomu alaykum. Ha, qandaysizlar? Muhammed aka, Damirni sog'inib ketdilar. Borib Damir bilan jolg'ib aylanib keladilar uydavi. Ova, uydalar Damir. Ha, nima ishlarda ko'pdan beri kelmay qoldi da deyaptilar. Ha, bo'ldi kelaver. Assalomu alaykum. Ustam, nima chuvoq o'rib o'tadi-ku? Shuni Damir uqdi ekan-a? O'ta qattiq yaxshi ko'radi-ku. Bardan bayonlarni oladi kunduga. Basıp butunu çang basıp oşol saparda kıynalıusu saparga çıgıusu deydi. Ha bayka. Rahmat Allah razı olsun. Hozir sen do'stlaring bilan chaqnab qolsa kerak. Qanday tutib turalcha? Damirbek. Alaykum assalom. Yaxshimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Maktabda sultan salon anam. Qanday yurasizmi do'stim? Yaxshi do'stim. Sol yaxshimi? Yaxshi o'zinglar. Yaxshi do'stim. Krasavchik bo'lib Şükür, daha şükür. Rahmat. Ko'p kechga qolmay kelgilamaydi. Жаңылсам жолдон сөгөрүмдөке баскан жолумду көрөрүмдөке байкаткан сыйдын көлөмүндөке аманат келсе өңөрүп бир күн өмүрү болсо көмөрүмдөке Dostlarım, hem hazır namaz vakti dağıla gelip kalptır. Yügele keterreyli. Dostum, namaz. Bayan otasın mı? Ovada dostum, o çuvak acıkemdin meselelerin bir gün daha kaltırmay koyam da öte sonunu aytat da. Dostum, çuvak ustazmen jolukkansın mı? Dostum, jolgılekmin, Kuda kalsa küzde baram, şunda jolgam Kuda kalsa, Kuday buyursa. Muhammed aka. Қазақстанның алымы өтіп кетіпті. Бішкектің қазыста өтіп кетті. Онан мен ұстазымдағы ораттыр. Assalamu alaikum warahmatullahi Bir işemey turam buğaçı.
Allah'ın buyruğu bolup alımımızdan ayrılıp kaldık. Ustazı taşlap meni olmak denen Allah. Ustazı taşlap meni olmak denen Allah. Ustazı taşlap meni olmak denen Allah. Аттиң дүйнө күйүп турат жүрөктөр, бошоп калды сен эйлеген ыйман төр. Илимиңе суу карылып жатканда, илиминен айрылышты түнөктөр. Эми издеп сагынышат үммөттөр, соолубасын сенден алган сүннөттөр. Чакырдыбы бейишиңе шаштырып, бейиттеги акыретти күймөктөр. Дагы ким бар, ажыкеде сүйлөп көр, эл жүрөгүн насаат менен бийлеп көр. Бизге келген аманатты жоготтук, ишенбесең кайра-кайра издеп көр. Эми элим чубагы жок күн өткөр.